Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdili su da je Aleksa Stanković, čiji je nestanak prijavljen 28. decembra 2021. godine u policijskoj upravi u Kruševcu. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Intenzivnim operativnim radom pripadnika MUP-a, Policijske uprave Kruševac i Policijske uprave Beograd, mladić je lociran u jednom stanu na Vračaru, gde je pronađen u dobrom i stabilnom zdravstvenom stanju. Kako je izjavio policiji, svojevoljno je otišao od kuće, a ne zato što ga je neko naterao. Policija u saradnji sa nadležnim službama nastavlja rad na ovom slučaju. Njegova majka Olivera rekla je da je iz medija saznala da je sin pronađen. Verujte, pokušavam sve vreme da dobijem policiju. Niko mi se ne javlja. Znam koliko i vi. Da podsjetimo, Aleksina majka je sve vreme verovala da je sin živ. Olivera je, dok se tragalo za njenim sinom, rekla da ne prođe dan da na brojčaniku ne ukuca broj njegovog telefona i ne nazove ga, ali uvek isti odgovor. Osoba koju ste pozvali je isključila mobilni telefon ili je privremeno nedostupna. Osim što ga je zvala, pisala mu je i poruke. Trzala se na svaki poziv sa nepoznatog broja, misleći da je on. Isto je i bilo kada je neko pokuca na vrata. Nije gubila nadu da je živ i da je dobro. Aleks je nestao 28. decembra. Sa sobom je poneo sve diplome, svedočanstva, sva dokumenta, zbog čega majka misli da je otišao negde u inostranstvo, da mu je neko ponudio posao jer je odličan poznavalac kompjutera.